Ṅwaha wa fhela hezwi zwi tou amba u thoma milingo ya mafhelo a ṅwaha ya vhagudiswa vha maṱiriki. Fhedziha ndi vhangana vhane vha ḓo fhedza vho ṱanganedzwa magudedzini o fhambananaho a pfunzo dza nṱha. Ri a vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya zwa maramani kha ri dzedze roṱhe nṋe nga dzina ndi pfhi ndi Vhuyafhi Maṱhoḓe. A si vhoṱhe vhagudiswa vhane vha ḓo ṅwala milingo vha fhedza vha tshi khou ḓiwana vha dzi yunivesithi khulwane kana u tevhela mabuḓo a saintsi na thekhinolodzhi kana hone vhudokotela. Fhedzi izwi a zwi amba uri a huna zwithu zwine muthu a nga si gudele zwone. Vhadzulapo vha ṱoḓa zwiḽiwa ndiloni dzavho ḓuvha na ḓuvha. Buḓo ḽa vhulimi kana ḽa u fuwa ndi maṅwe mabuḓo ane vhaswa vhanzhi a vha dzhieli nzhele. Madekwana ano ri na vhaeni vhashu vhane vha ḓo ri thusa u vula maṱo nga vhulimi. Fhedzi kha ri thome ri sedze muvhigo une ra khou ḓiselwa wone nga Clive Mboyi. Mudzulapo wa Soweto Sylvester Mamanthuntsha ndi mufuwi wa khovhe vhuponi hune hu sa tou humbulela zwavhuḓi ndi Soweto nahone murahu ha nnḓu. U shumisa mathange na migero ya maḓi ye ya tou gwiwa afho dzharaṱani. Hanefho kha maḓi mathihi tshika dza khovhe dzi shuma sa manyoro hune a ṱavha tshipinatshi, maṱamaṱisi na miṅwe miroho. Miroho iyi ndi yone ine ya ṱanzwa ya maḓi a sathu humela kha mathange a khovhe. Iyi ndi nḓila ine ya khou alusa zwa vhufuwi na vhulimi vhuponi ha Soweto. Gudedzi ḽa vhulimi ḽa Madzivhanḓila ḽi wela fhasi ha muhasho wa vhulimi kha vunḓu ḽa Limpopo. Afha ndi hune ha bveledziswa na u funzwa matshudeni nga vhulimi na zwifuwo, mishumo ine vhunzhi ha vhaswa a vha i dzhieli nṱha. Ngudo dzine dza funzwa hafha gudedzini iḽi dzi nga thusa vhaswa uri vha dzhenelele kha mishumo ya vhulimi. Khoro ya zwa mveledziso ya zwa vhulimi kana Agricultural Produce Agents Council vha langula vhaimeleli vha vhalimi na vhafuwi. Afha ndi hune ha vha na masheleni a vhalelwaho kha dzimiḽioni dza rathi a vhaṅwe vhalimisi vhane nga u sa ḓivha kana u sa wanala musi vha tshi ṱoḓiwa vha sa kone u badeliwa. Nga nnḓa ha izwo, henefha ndi hune vhaswa vha nga kona u ḓikuvhanganyela masheleni a dzimiḽioni na dzimiḽioni wa dzi rannda nga ṅwaha nga u tou vha muimeleli wa vhalimisi kana vhafuwi. Zwa zwino kha ri ṱanganedze vhaeni vhashu ndi Vho Khathutshelo Mudau u bva gudedzini ḽa vhulimi ḽa Madzivhanḓila, Vho Khodani Madula u bva kha khoro ya zhendedzi ḽa zwibveledzwa zwa vhulimi khathihi na Vho Sylvester Mamanthuntsha vhane vha vha mufuwi wa dzikhovhe. Vhaeni vhanga ndi madekwana ṱhamusi ndi mbo ḓi thoma nga Vho Mudau. Vho Mudau, gudedzi ḽa Madzivhanḓila ndi kale ḽi hone siani ḽa u bveledza vhalimi. Ndi khou tama u ḓivha uri ndi tshini tsho ita uri na ṋamusi ri ḽi wane ḽi kha ḓi vha ḽo ima siani ḽa vhulimi? Ndi khou livhuwa muhashi, gudedzi ndi kale ḽi hone nga vhanga ḽa uri ndeme ya u ḽa i ḓo ḓi dzula i hone. Vhubvelidza zwiḽiwa ndi tshithu tshine tsha khou ṱoḓea tshifhinga tshoṱhe. Vha nga dzedzwa zwino muhashi population kana vhathu vho no ḓala u fhirisa na murahu. Lune u tshi zwi sedza na ngudo i vha tou ṱoḓea tshoṱhe uri na vhaswa vha gude nga vhulimi muhashi. Ndando Vho Madula, ndi khou tama u ḓivha uri khoro yavho zwavhuḓi vhuḓi zhendedzi ḽavho ḽi shuma mini, ḽi ita mini kha thusa vhalimi na vhafuwi? Ndi khou livhuwa muhashi. APEC ndi tshiimiswa kana khoro yo establishwaho nga Agricultural Produce Agents Council Act number 12 of 1992. Tshipikwa tshihulwane hu regulator dzi agents dzi no khou rengisa on behalf of dzi farmers. Rina category tharu za dzi agent dzine ra khou dzi regulator. Rina dzi fresh produce agents, dzi livestock agents na dzi exporters. Dzi fresh produce agents ri vha ri khou amba nga havhanoni vhathu vhane vha khou rengisa on behalf of dzi farmers kha dzi national fresh produce market dzoṱhe fhano Afrika Tshipembe. Dzi livestock agents ri vha ri khou amba nga havhanoni vhane ra vha wana dzi auction houses henefho hone vha khou pfhi o rengisiwa dzi kholomo nga dzi 4 million. Hu vha hu na dzi agent dzine rine sa APEC ra vha ri khou dzi regulator. And then dzi exporters ndi havhanoni vhane vha 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 khou ṱuwisa zwiḽiwa zwa vhalimisi vha vhorine fhano Afrika Tshipembe vha tshi khou zwisa mashango ḓavha. Vhalimi na vhafuwi vha ḓivhana nga khoro yavho kana zhendedzi ḽavho? Ndi yone khaedu ine nda nga tou amba uri ndi yone ine ra vhesa nayo khulwanesa zwa zwino ngauri ri na vhalimisi fhano Afrika Tshipembe vhane musi ro bva ri khou ita dzi farmers training vha vha khou amba mafhungo a uri a ri na access na market, a ri na access na market ngeno mimakete i hone ende yo itiwa nga muvhuso. Ende arali vhalimisi vha tshi ḓo takuwa vha vhudza muvhuso vha ri a ri na makete ngeno makete u hone une huna group ya vhathu ine vha khou i shumisa ine arali khou tou amba nga mafhungo a masheleni ri vha ri khou amba nga masheleni a paḓaho 200 billion in annual
turnover ane a vha khou itiwa nga ṅwaha from dzi 3 lakhs dzine ra vha ri khou dzi regulator. So u a kona u vhona uri hu na tshikhala tshine arali vhalimisi vha vho riṋe vha fhano Afrika Tshipembe vha nga tshi shumisa vhulimi vha nga wana vhu khou vha shumela nga nḓila ine hu khou shumela havhanoni vhane ri tshi vha vhidza rari ndi vharema ndi vhatshena. Ndi khou ṱoḓa ḓa khana vho Mama Thuntsha vhone vha muthu ono fuwa dzikhovhe ndi khou amba zwone tsiri ndi zwone zwi to itisani zwo thomisani nga u tou pfufhifhadza zwo thoma ndi kha ḓi tou vha muṱuku vhukuma hezwi zwithu ndo ni tshi ndo bebiwa muṱani une khotsi anga vha mureili wa khovhe nda aluwa nazwo kha muhumbulo wanga nda sa zwiḓivhi zwo uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi ḓo fhedzisela ndi tshi khou vha mufuwi wa dzikhovhe knowledge kana nḓivho ye nda i wana musi zwezwi ndi khou aluwa ndi tshi khou reya khovhe ndi yone knowledge nḓivho nda khou dovha nda i shumisa zwino khou ntshumela nga maanḓa ndo thoma hezwi zwa u reya khovhe hanefha Soweto nga murahu nnḓu yanga mudzimu o ntshudufhadza nga nnḓu ine ya vha uri na stand ina space tshihulwane nga maanḓa nda mbo ḓi thoma u mbo ḓi ita madamu a khovhe hanefhaḽa u bva 2023 2024 zwino ndi 2025 so u swika zwa zwino ndi kha dzi social media ndi khou thusa vhathu vhanzhi nga maanḓa nga mafhungo a nḓivho ya vhufuwi ha khovhe ndi khou tama u ḓa kha vhomudau ndi zwone gudedzili ḽa maḓuvha nḓila ndi kale ḽi hone ndi khou tama u ḓivha uri dzangalelo ḽa vhulimi kha vhaswa vha ṋamusi ndi vhathu vhane vha funesa nga maanḓa zwa social media ndi vhathu vha dzi content dzangalelo ḽa vhulimi kha vhaswa ḽi hani nga tshino tshifhinga ndi zwone muhashi khaedu khulwane yo vha hone kha sia ḽa zwa vhulimi ndi u shaya dzangalelo tshifhinga tshilapfu zwiṅwe zwo itiswa na nga nḓila zwithu zwa tshi itiswa nga zwo murahu ngori vha ḓo zwi humbula uri kale na musi tshikoloni wa khakha wo tshi pfi u ḓo phatishiwa ngo isiwa gai bulasini wa ya u lima hangeini u ḓo khou lima vhaṅwe vho sedza tshikoloni mara zwa zwino vhaswa vhanzhi vha vho thoma zwi tshenzhela uri muḽo u kha vhulimi nga vhanga uri tshi amba nga vhulimi ho ṱanḓavhuwa nga maanḓesese ri na vhulimi vhufuwi ri na vhulimi u lima dzikhovhe na zwone dzine ra khou dzi amba ndi vhulimi nahone zwino vhaswa vhanzhi vha vho zwi dzhiela nṱha na nga vhanga ḽa uri zwa zwino musi ri khou ya kha mafhungo a dzi smart agriculture vhaswa vho zwi vhona u tonga vhulimi vhu a takadza zwino ndi ngazwo ri tshi nga amba uri a si tsha tou fana vhona kale vhunzhi ha vhaswa vha vho thoma u ṱangela vhulimi zwa zwino sa zwe Vho Mathuntsha vha khou sumbedzisa mafhungo a social media a khou shuma nahone nga maanḓa ro no vha na dzi group dzo fhambananaho kha social media dzine vha ḓo na dzi khou tou amba nga vhulimi ri na rine vhusa college ri nayo page ya college ine tshifhinga tshoṱhe ri vha ri khou davhidzana na vhaswa nga vhulimi muhashi ndi khou tama u ḓivha kha vhone vho mudau vha tshi kha ḓivha hanefho uri vhulimi vha tshi khou amba uri ho ṱanḓavhuwa nga tshino tshifhinga ri tshi khou ḓi sedza uri na miṅwaha i khou shanduka zwifhinga zwi khou ḓi shanduka a zwi tsha fana na zwa miṅwaha ya murahu ndi zwifhio zwine vha nga tou uri ndi zwone zwihulwane kha vhulimi zwine vhathu vha nga sedzesa khazwo kana u zwi tevhelela ndi khou livhuwa muhashi vha ḓo zwi humbula uri nṋe na vho nṱhengo ri tshi khou aluwa na musi tshipfi u khou limiwa ri khou ita mafhungo a tsheledzo ro vha na zwiḽa zwa pfi ndi dzi faro irrigation hune maḓi a to elela nga vha zwi vhona khezwiḽa ra improve ra amba nga zwithu zwo fhambananaho zwi irrigation system dzo fhambananaho zwa zwino vha nga dza ro no pfuka ri khou ya kha zwine hu ambiwa mafhungo a dzi drone ende ndi hone ra khou tamba na vhaswa vhone vha zwi ḓi uri nga ngo vhulimi vhu ya vha smart nahone ni a kona u shumisa drone u monitara bulasi yanu no to shela mishonga kana u ita zwiṅwe zwithu zwa vhulimi zwine zwa khou ṱoḓea so ndi hone hune ra khou lingedza uri nga ngo rise vhaswa vha uri ni vha ḓivha uri nga ngo vhulimi a vhu tou vha fhedza o tou fara dzembe zwa kale zwe rine ra takuwa ri khazwo vhulimi vhu khou aluwa nga tshifhinga thekhinolodzhi i khou aluwa na kha vhulimi i khou ṱoḓea ngori khou lima for bindu a ri tsha tou limela u ḽa mayani fhedzi awa kha vha ḽi fare ngo ralo a vha ri thoma ri ye mavhengeleni ri tshi vhuya ri ḓisa phanḓa na vhane vhashu ri pfhe uri zwiṅwe ndi zwifhio zwine vhathu vha nga zwi ita nga vhulimi khathihi na vhufuwi ri khou vhuya zwone zwino vha khou amba uri vha na puḽane puḽane ndi zwithu zwine zwa khou ḓa zwinona kana na kale yo vha i hone na vha tshi khou ita mini ngayo vha tshi khou i tshimbidzisani
sure pulane heinoni I khou ḓa nga murahu musi ro realize kana u vhona uri hu na vhathu vhanzhi nga maanḓesa vhalimisi vho no khou bva kha dzi rural areas vhane vha khou amba uri vha na khaedu musi vha tshi khou accessa dzi fresh produce market uri hu avha na uri vha vhe vha songo farea zwavhuḓi. So ra vhona uri sa tshiimiswa zwo tea kana zwo fanela uri kha ri ḓe na pulane ine ra nga kona u addressa dzi concerns dzine ra vha ri khou dzi pfa musi ro bva ri na dzi farmers dza vho riṋe. Tsho thoma vhalimisi vha vho riṋe vha khou amba mafhungo a uri ndo robiwa a thi ngo kona u wana tshelede yanga vele zwi avha zwi hone mara hu tou vha uri khamusi hu na zwo iteaho vhukatini zwine mulimisi hu tou vha hu na phathi yawe ine a ngo i tamba na agent havha hu na phathi yawe ine a ngo i tamba riṋe ndi hafho hune ra dzhena hone sa mapholisa kana mediator vhukati ha vhalimisi na dzi agent dza vho riṋe. Ri na pulane zwa zwino sa zwe nda vha ndi khou ṱalutshedzisa zwone uri pulani ine ravha nayo ndi ya uri musi rova kha ri make sure uri ri khou vhudza dzi pharmacy uri zwavhuḓi hu na tshiimiswa tshi no pfi APEC ende tsho ḓela uri tshi protecte kana u tsireledza dzi tshelede dza dzi pharmacy dzi no khou shumisa dzi fresh produce market fhano Afrika Tshipembe. Siani ḽa u vhona uri zwithu zwine zwa khou bveledziwa zwi kha tshiimo tsha nṱha kana quality ya hone ndi zwifhio zwine vha zwi ita kana vha zwi ṱuṱuwedza kha vhalimi na vhafuwi? Riṋe sa APEC a ri tu vha na vhuledzani ha direct na dzi pharmacy mara ri a ṱanganelana na zwiṅwe zwiimiswa zwi no nga vho Procono na zwiimiswa zwino thusa khamusi nga dzi mbeu zwino thusa khamusi u kona u vhudza dzi pharmacy uri product yavho musi I tshi ya market I fanela u ya I kha tshiimoḓe. So uri musi riṋe rova ri khou ita dzi training ri a ṱuwa na vhavho vhathu uri mini uri musi riṋe ri khou vha ṱalutshedza vho phathi ine ra I tamba kha u rengisiwa produce yavho na iṅwi vha vhudzeni uri produce ino khou ṱoḓea makete ndi ya hani produce ine ḓo vha tendela uri kha I ṱuwe yo exportiwa ndi produce ya hani ngoralo zwavhuḓi ndi u tou ṱanganelana na zwiṅwe zwiimiswa uri kha ri ise information yo teaho ine vhalimisi vha khou I ṱoḓa nga maanḓesa vhuponi ha mahayani. Vho Mama Thuntsha ri khou tama u ḓivha kha vhone uri vhone vha na miṅwanyana vha tshi khou fuwa khovhe khaedu dza u fuwa khovhe nṋe ro ḓowela nga maanḓa zwezwi zwa u fuwa khuhu na zwiṅwevho zwine vhathu vha zwi fuwa ndi khou tama u ḓivha uri zwo fhambanisa hani na kufuwele kwa zwiṅwe zwithu zwine ra zwi ḓivha musi ri tshi khou ḓa kha khovhe? Zwo fhambana nga maanḓa muhashi ndi khou livhuwa khovhe dzi ṱoḓa u ṱhogomeliwa nga maanḓa khovhe dzi tshila maḓini ende maḓini afho maḓi ane a khou tea u vha a clean tshifhinga tshoṱhe ndi khaedu khulwanesa nga maanḓa hu shuma nga maanḓa muḓagasi ngori hu na zwithu zwo itiwa aeration ri fanela u ita oxygen nga ngomu maḓini oxygen I itiwa nga muḓagasi ri fanela u filter maḓi a vho riṋe u cleaner maḓi a vho riṋe ha maḓi u shuma dzi pump dzine dza vha dzi khou dzhia maḓi a tshi bva kha tshiṅwe tshipiḓa tsha system a tshi ya kha tshiṅwe tshipiḓa ndi muḓagasi. Khaedu khulwanesa ndi muḓagasi ndi zwiḽiwa zwa khovhe zwi a ḓura nga maanḓa kharali u tshi khou nyaga u producer kana u bveledza khovhe ine ya vha uri I na mutakalo yo ḓala ṋama a I na malwadze zwi a ḓura mara ngauri ri na passion nazwo hezwo zwithu ende ri vha ri khou dovha ra sedza uri khovhe I na pfushi ngafhani ine ya I ḓisa kha muvhili wa muthu ende na u ḓura hayo khovhe a I tou ḓura ende I vha I khou supplementa kana u ḓisa zwiṅwe zwiḽiwa muḓini futhi so ndi yone na khaedu ya u wana fhethu ho shumela a ri sokou uri khamusi u wana dzi bulasi u wana thuso I bvaho kha muvhuso kha musi nga masheleni ngauri zwi a ḓura nga maanḓa u alusa khovhe nga maanḓa. Ndi khou tama u ḓivha uri ri tshi kha ḓivha hanefho khaedu dzenedzi dza muḓagasi ni dzi tandulula nga nḓila ḓe na uri zwa u fuwa khovhe zwi na tshelede na hu na muḽona hanefho fhethu ni khou vhuya na wanavho zwine na khou kona u tshila ngazwo nga u fuwa khovhe? U fuwa khovhe zwi na tshelede nga maanḓa arali ndi tshi nga tou fha tsumbo kha sizini heinoni yo fhelaho naho ndi sa nga tou fha nomboro dzo fhelelaho kha sizini heinoni yo fhelaho ngori dzi khovhe dzine dza alusa ri dzi vhidza ndi dzi tilapia ndi dzi Nile tilapias nga Tshivenḓa vhaṅwe vha ri ndi dzi gentla vhaṅwe vha ri ndi dzi khwea so muvhuso wa vho riṋe u a ri fha license dzi nyaga license u dzi fuwa so sizini heinoni yo fhelaho ro vha na khovhe ro harvesta about 7.1 tons ya dzi khovhe ende kharali khovhe hu na dziṅwe dzine ndo dzi isa Venḓa ri vha ri khou dzi rengisa 100 randa a kg so kharali vha dzhia 100 randa vha i multiply nga 7.1 tons
vha ḓo wana turnover ye agreement farming ya ita i season yo fhiraho so and u dzi alusa 75% i vhe khou ya kha zwiḽiwa zwa khovhe ri dovha vha mashudu arali ri tshi jumpa dzi middleman ra to ya twi kha vhabveledzi vha zwiḽiwa zwa khovhe kana vha zwiḽiwa zwa zwifuwo zwi dovha zwa tsitsela mutengo wa zwiḽiwa zwa khovhe fhasi ngori u tshi vho to amba navho twi uri ndi khou humbela vho discount discount ilani i mbo ḓi ḓa ya mbo ḓi wa profit kha side yavho kha vha ḽi fare ngo ralo kha vha ri thome ri yo nwa maḓi ri tshi vhuya ri ḓo vhuya ri tshi pendela fhungo ḽa madekwana ḓuvha ḽa ṋamusi ri khou vhuya zwene zwino ri khou tou fhura vha ṱanganedza ro dzhena kha luṱalo u fhedzisela lwa mbekanyamushumo yashu ri khou ita muḓivha kha vhone vhadau zwine vha khou zwi ita sa gudedzi ṱhamusi u ṱuṱuwedza vhaswa uri vha ḓidzhenise kha vhulimi ndi zwifhio na uri arali ndi khou ṱoḓa u gudela vhulimi hu na ṱhoḓea na dzine vha tou dzi tevhelela vha tou ri muthu khavhe a nadzo uri a kone u tevhelela buḓo ḽa vhulimi vha khou ita mini ndi ḓa na mini arali ndi khou ṱoḓa u gudela vhulimi ndi khou livhuwa mwashi ndi zwone hu na vhaṅwe vhane vha tou tshi amba uri vhulimi u nga ḓi sokou tou lima a u ṱoḓi no itea tshikoloni mara ngoho ndi uri vhu ya ṱoḓea tshikoloni ende wa tshikoloni zwi leludza nga maanḓa zwino zwine ra zwi ita ndi zwa uri kha vhaswa vhane vha khou tamba uri nga ngoho vha ye phanḓa vha gude zwa vhulimi vha ye phanḓa ri ṱuṱuwedza uri vhaswa vhane vha uri vho ita grade 12 vho phasa grade 12 zwavhuḓi o ita maths o ita na english ndi zwone zwine ra zwi sedzesa hedzi dziṅwe subject dzi a kona u ṱumana nadzo zwithu zwa tshimbila arali o kona u phasa edzo subject dzawo zwavhuḓi u a kona u ḓa maḓivha nḓila a ṱaṱisana na vhaṅwe a kona u dzhiiwa zwino ri khou shumisa nḓila nnzhi dzo fhambananaho u lingedza uri nga ngoho ri kunge vhaswa vha tevhele vhulimi ri na dzi career exhibition dzine ra dzi ita ṅwaha muṅwe na muṅwe fhethu ho fhambananaho ri a vha na dzi partnership na dzi local institution u nga vho univene ṅwaha nga ṅwaha mafhungo a uri at least ri ise nḓivho na kha vhaswa zwiṅwe zwine ri khou zwi ita ndi zwa uri ri na website yashu sa college ri dovha ra vha na Facebook page hune tshifhinga tshoṱhe ri vha ri khou update vhana musi dzi fomo dzo bva dzo ri vha aplaye ri a kona u vha isela dzone nga ngoho a kona u ḓo uri fomo dzo bva vha kona u aplaya zwiṅwe zwine ri khou zwi ita ndi zwa uri ro improve nga nḓila ine kanzhi vhaswa vha tshi zwi ḓo uri vha tou ḓa khoḽedzhini uri vha aplaye vha vha kona u aplaya online musi vha khou tama u ḓa khoḽedzhini ya maḓivha nḓila zwino vha nga kha zwiimiswa zwoṱhe zwa agriculture kha province yoṱhe vha vhudzisa nga college vha kona u wana information vha kona u wana dzi prospectus na iṅwe information ine ya vha thusa uri nga ngoho vha kona u ḓivha uri vha ya hani khoḽedzhini ya maḓivha nḓila ngori uri shango ḽashu ḽi bvelele kha zwa vhulimi ḽi khou ṱoḓa vhaswa ṱhamusi nga u pfufhadza vhadau ndi khou tama u ḓivha kha vhone uri ri khou tshila kha zwifhinga zwine hu na tshanduko dza kilima vhulimi vhu khou kwamea sa gudedzi hu na zwiṅwe zwine vha khou zwi ita na kana siani ḽa u lugisela vhalimi vhane vha khou ḓa kana vhane vha kha ḓi pfumbudziwa uri vha kone u tshilavho kana na u shuma kha zwifhinga zwine hu na tshanduko dzenedzi dzine ra khou amba ngadzo ndi zwone nḓivho ndi yone tshithu tsha ndeme nga maanḓesesa ende zwiṅwe zwine ri khou zwi ita ndi mafhungo uri nga ngoho vhaswa vhashu na vhalimi vhashu vha vhe na nḓivho ya uri ri khou tshila kha tshifhinga tshine hu na tshanduko khulwane ya kilima lune na kulimele kwashu kha ku dzhiele nṱha kana kha ku ṱhangele haya mafhungo ndi zwone ri khou tou livha uri na vhabveledzi vhashu vha dzi product dzo fhambananaho vha kona uri thusa vha ḓo wana uri vho vha na maṱamaṱisi ane a kona u ṱuwa all year round a kona u ṱavhiwa ṅwaha woṱhe zwi amba uri dzi type dza dzi cultivar dzine ra ṱuṱuwedza vhalimi vhashu ndi dzone dzi a kona u konḓela nyimele dzo fhambananaho ndi zwine ra khou lingedza u ṱuṱuwedza vhalimi vhashu vha ḓo ri nga ngoho naho nyimele i tshi khou shanduka tsheka kilima agriculture i kha ḓi kona u ya phanḓa vhulimi kha ḓi kona u ye phanḓa kha nyimele dzo tou raloho vho Madula ndi khou tama u ḓivha kha vhone muthu ane a nga vha o dzula Tshiombo kana Niyani ane a nga vha khou fuwa kana khou lima vha ri mini nga hezwino sa tshiimiswa tsha APEC mulaedza wa nṱha musi une nda nga tou isa nga maanḓesa kha vhaswa ro sedza na unemployment rate fhano Afrika Tshipembe ya vhaswa ndi mafhungo a uri sa APEC arali vha sedza arali ndo ambesa na nga mafhungo a tshelede ine ra khou ita ari khou tou ndi vha ndi khou ri vha ri songo focusa kha agriculture yoṱhe ri vha ri tou focusa kha kuposheni kuṱukuṱuku lune zwi vha zwi khou sumbedza uri zwikhala kana dzi opportunities dzine dza vha hone within the sector ndi zwinzhi nga maanḓa zwino arali ndi khou tou zama u fhindula kha musi mbudziso yavho nṋe ndi nga tou zama u amba uri kha musi
vhathu nga maanḓesa vhaswa vha nga kona uri vha vule dzi agency dzavho, vha nga kona uri vha vule dzi agency dza fresh produce, vha vule dzi agency dza livestock. Arali ri khou tou sedza kha statistics dzine ra vha natsho nga ngomu APEC, more than 95% ya dzi agency dzine ra vha nadzo dzi khou oniwa nga vhathu vhatshena. So u a kona u vhona uri hu na gap kana hu na tshikhala tshine arali vhathu vhaswa nga maanḓesa vha vharema arali vha khou ṱoḓa u participate kana u tamba role na vhone kha agriculture sector, tshi hone tshikhala tshine vha nga ri kwama riṋe sa APEC ri nga vha thusa kha zwi steps uri zwine vha nga zwi tevhela, vha nga ri tevhela kha website ya vho riṋe ri hone, kha dzi Facebook, kha dzi LinkedIn ri hone, and ri available uri ri nga thusa muthu muṅwe na muṅwe ane u khou ṱoḓa u participate na henevho a tambe role nga maanḓesa yo insura food security fhano Afrika Tshipembe. Vho Mama Thunya ri khou tama u ḓivha kha vhone ezwi zwa vhulimi no fuwa kha vhaṅwe vhaswa vha nga ri mini khavho zwi a lisana, hu na vhaswa vhane vha nga vha vho sokou dzula mahayani, a huna zwine vha khou ita zwone, mishumo i khou konḓa, vhaṅwe vho lindela ṱhamusi u tholiwa, vha ri mini khavho? Nṋe zwine muledze nda nga u sia ndi khou tou isa thwi kha vhaswa ndi uri hezwi zwa u fuwa khovhe zwi a lisa, muthu u fanela u vha ana dzangalelo nazwo nga maanḓa, na uri tshiṅwe tshithu tshine tsha vha tsha vhuṱhogwa nga maanḓa ndi uri u vhe na dzangalelo ḽa tshithu, u songo focusa kana u songo sedza nga maanḓa u ita tshelede, mara hezwi ni tshithu u tshi tshi funa tshithu zwi dovha zwa u fha zwi dovha zwa u fhaṱa wa takuwa sa rabulasi. Tshelede i dzula i tsini na iwe hezwi u tshi funa, ende zwi a dovha zwa ita uri uye u tshi ite for tshifhinga tshilapfu. Khaedu dzi hone, mara khaedu hedzo ri a kona u dzi fenye nga lufuno rine ra vha ri nalo kha mafhungo a u fuwa, ri a dzi fenya dzo khaedu. Vhaeni vhanga vho Khathutshelo Mudau bva ngei gudedzini ḽa Madzivhanḓila khathihi na vho Khodani Madula ndi u bva kha tshiimiswa tsha APEC khathihi na vho Sylvester Mama Thunya vhane vha vha mufuwi wa dzikhovhe. Ndi khou livhuwa vhukuma tshifhinga tshavho, ndi a kholwa uri vhaswa vhanzhi vho fhaṱuwa ro vha fhaṱusa nga mafhungo ane a khou kwama vhulimi. Ro lisuka zwo lingana, arali hu na maṅwe ane vha tama ri tshi a sala murahu kha vha ri lume nḓevhe ri ḓo sengulusa mafhungo avho zwavhuḓi, zwidodombedzo zwashu ngezwo henefho. Mathenelo mbekanyamushumo na dziṅwe vha nga dzi wana kha siaṱari ḽashu ḽa SABC mafhungo ḽa YouTube khathihi na kha app yashu ya SABC Plus. A ḓovha madekwana avhuḓi kha vhone. Yowa.